imamo jako dugu saradnju, još 2015-16. godine koristimo barike od srpskog hrasta, konkretno Bačvarije Đorđević. Već dugi niz godina nadam se da ćemo i nastaviti i dalje tu saradnju. Zadovoljni smo odnosom, podrškom, mislim, kao i u svakom drugom poslu, bitno naći dobrog, pouzdanog partnera sa kim ćeš imati dobru saradnju. Pored srpskog hrasta koristimo slavonski hrast, koristimo francuski, američki hrast, vrlo mašto malo američki. Nove barike koristimo više za crvena vina, bela vina koristimo manje više u korične barike, znači neki manji procenat je u novima. Tako i vina koja proizvodimo su kombinacija iz hrasta različitih porekla, nije čisto samo, da kažemo, iz jedne vrste drveta. Mada smo neke vrlo dobre rezultate postigli sa jednim, da kažemo, punijim, jednim ekstraktivnim crvenim vinom koje je bilo održao samo u bariku od srpskog hrasta, gde je dobilo vrlo bure oplemenilo vina, dalo mu dobar kvalitet, dalo mu je kompleksnost nakon 18 mjeseci održavanja u srpskom hrastu, tako da kažemo jedno vrlo pozitivno iskustvo, gde je vino zadržalo svoje najviše sortne karakteristike, znači nije drvo prekrilo sortnost vina. Uglavnom smo imali neka pozitivna iskustva, nije bilo nekih, da kažemo, nepoželjnih situacija. Mnogo nam znači što je to domaći proizvođač, da može brzo da se odreaguje, da ne mora da čekamo da se roba vraća negde u inostranstvo, da oni šalju nazad, znači sve je bilo, bitna je podrška koja je blizu od nas. Kod odbira barika, kao kod ostalih svih proizvoda, što se kupuje, bitno da imaš pouzdanog dobavljača koji će neki duži vremenski period da ti da konstantan kvalitet, kako u pogledu, tehničkom pogledu, znači ispravnosti bureta, što bi trebalo da se podrazumeva, a tako i u pogledu organoleptičke karakteristika koje daje na naše vino. Znači, je bitno da se upoznamo sa tim proizvodom, a to je neki malo duži period, to ne može danas da kupimo i sutra kažem zadovoljni smo, nismo. Znači, treba sipamo vino u buret, treba vino da odleži nekoliko meseci, da ne kažem čak i to godinu, dve, pa opet pa da vidimo šta smo dobili, koji kvalitet vina od bureta. Onda da li imamo ponovljivost, da li će biti sljedeće godine isti taj ili se to promenilo. Znači, bitno da imamo taj kontinualan kvalitet barika.